ولما كمل له صلى الله عليه وسلم 40 سنة على أوفاق الأقوال لذوي العالمية بعثه الله تعالى للعالمين بشيرا ونذيرا فعمهم برحمة نعياري واتسكوننا أمرنا تنسري فما senenia selama kepatapuluh tahun turut pada toa patar mawe di sesena tuke padis senenge rilantin niripuang Allah Ta'ala mancaji suroria manenna alange mappacat dioriyo nenia mappambitau kenapa lebangan ni menandrona sabak pamasena wabudia ila tamami sittati asyurin birru'ya sadiqatil jaliyah wa kana la yara ru'yan illa ja'at misla falaki subhin adha'a sana nari pamulaina alantikan nasurona saban nipitong atong etanaan ng ulanna nang kanari tutor ya masengi denan nipisang adin nang kamuy ritu matajang atong ngena pada toa atajang na subu matapae wa innama butdiya birru'ya tamrinan lil quwwatil bashariyah li alla yabja'ul malak bi sarrihin nubuwati fala taqwa quwa naiyami sabanna nari pamulai nasaban nipi si kira-kira papa biasa sareku amengi nabatto wajiwana nama tadde atin natari mai wahyue sareku amengi ajan dari selengi rimaleka palatu kengengi alantikan nabi gang kana dek maku naulem pawairitu wa hubbiba ilaihi al-khala'u fakana yata'abbadu bi'ira'il layali al-adadiyah ila an atahu fi sarihul haqqi wa wafa nari papo dinari alena toria masenge masino sinoe nang kanari turi napo jiwi makasiwi yang rigoa bulu ehiro siare wandina gang kari polen nari turi pengulutta jiberilu paturungang wahyu وذلك في يوم الاثنين ل17 ليلة خلت من شهر الليلة القدرية وثم أقوال ل7 أو ل24 منه أو ل8 من شهر مولده الذي بدا فيه بدر محيا yana require ariasona senenge 10 pitu ompona ulan ramalang nang kato makkeda 20 na pitu ya rega 20 na apa ompona ramalang ya rega rua ompona ulam maulu naon roy talle rupa matapana ripasan rupa-rupa pada ulat tepue wa qala lahu qra fa aba wa gattahu gattatan qawiyan thumma qala lahu qra fa aba wa gattahu thaniyatan hatta balaga minhu juhda wa gatta Nakkedana Jibrilu tabacai
nakkedana Torya masing deka pak baca ganari kadau dari pangulut Jibrilu nasaba akad dau maru inappa si makkada Jibrilu tabacai nakkedasi nabi tadeka pak baca ganari kadau si kakak dau mabek kedua gangkan naposo nabita napakuasa rona batena pangluta Jibrilu kadawi qala lahu qra fa aba waqattahu salisatan liyatawajjaha ila ma sayulqa ilaihi bijam'iyyah wa yuqabiluhu bijiddin wa ijtihadin wa yatalaqqa inappa si makkada pangulut Jibrilu tabacai makkada si nabitta aga ubaca nadeka pak baca aga narikat daw paimang sarekuam mangina pakasingiwi angolonna atinna Torya masingit tarimay anu maylo eri patarimayangi nanatariman rito nasaba at tunru naniya atinulurang sibawa napaham madecin na rito ثم فتر الوعي 3 سنين أو 30 شهرا ليشتاق إلى انتشاكها تلك النفحات الشادية ثم أنزلت عليه يا أيها المدثر فجاءه جبريل بها ونادى inappa ni mapattu wahyu tellu taung iya rega tellu pula ulonna sarekuang mangina ruddani pulana atinna mimmau wibau mawanginna wahyu inappa si pole panglutta Jibrilu paturungan ngi wahyu iya naritu makkedana pong Allah Ta'ala ya ayyuhal mudassir laturi capakna pakana linubuwatihi bi taqaddumi iqra bismi rabbika syahidun ala anna la sabiqiyah wattaqaddum ala risalati bil bisharati wan nidharati liman da'a nangkai ritu aturungan na ikra pain rei pangkat na Torya maseng manca di nabi nang kato si aturungan na ya ayyuhal mudassir pin rei pangkat na manca di suro nasaba papaca di yori sinin na tau na tampaye Attir Allahumma qabrahul karim bi'arfin syadiyyin min salatin wa taslim Allahumma salli wa sallim wa barik